Segulo di rumah, kasunod po, apa siapa kasama? Mau datang dari fakta, mau datang dari tersalur, nanti kita saulau di pokparan putong tulaga. Besok di Tirnarion, takas taberen, takas do lahir dan tujuan seperti fakta. Dinang majalah pasu-pasu perbatasan, anak tan dua permeter. Perhitainya di bagasan Rasmiroa itu salutnya. Laho baca hidaho Rasmiroa. Amat suk nabi dok daunnya. Pasal di batak. Buat marga lupe pun mohan. Kuwere siya kulit turang do nak pilamu. Turang do nak rohani salut. Laho masuk pistol. Amat patuh. Patuk taruh tu halas roha patung maroha tu orang tua patung maroha tu hula doa kusumi doa saulau bute maroha tu dia pasal tu di doa so di kita pundok patung hau darua do pernah so mau secara tutup untuk berani berungan. Ada saudarian gabe parmen kami maham. Di hopina. So, jauh di ami pedang mula-mula. Las pada mula asa marbula di hagabion, di asa kabon, di anak penami di son, dulu memang di paroman. Gabe mak gabe. Kaya mama, alam mo nga pasat kami na Tuhan. Asa magdarak kami, lama masu-masu. Yan kami dito. Tapos, baru mana tukon ng pasarami. Asa masarami, dinauli, dinarenggan. Di pesta niya na kung namin niya para tiko. Bedang mana bakso.